Otвираючи програму, директорка школи Хелена Паша-Павлович визначала, že велі генерації одросли зо заградку, котра без огляду на тото, že меняла мена, zažljem ostala заградка. Тіж так поручала дзецом, že bi vše pisali do nje i boju tak otrimuju i pestuju. Redaktorka заградки дзецом бешедувала o istoriji časopisu. 1937 roku перший раз вийшов časopis za ruski dzeci i volawše naša заградка. To porušal učitelj i pisatelj Michal Kovač. I ta заградка vychodzela 4 roky, poneže već se vybuchla druga svetová vojna, takže tu prervane, ale mi nie šmeme zanecbať toto, bo to naiste peršučki naš časopis za dzeci, odkedy mi na tih prostorov, znači odtedy prešlo točno 80 roky. Švetočnu programu pririhtali dzeci od peršej po štvrtú klasu, kotri recitovali, tancovali, čitali sostavi i vyvodzeli dramski slički. Prikrašela ju i vistava dzecinskih maljunkov zo stemu заградка, jak i vyloženi najstarší prikladníky časopisu.